Apoy na lang sabar-sabar ngitah salah niya kutah langat eh. Lahman na ko katabah perkolong-kolong. Dai kalang teman ku gua kawat wali rumpet kakitik kate. Adik tidak si nonton eh. Aru ate ku si mantonton termentang si nonton deh kowe. Amak kuen. Si nonton ah nane 6 jay. Sino udah anas beli mereka me. Pecok mik doy nalang ngeluh. Arturang coba aku resmi bang. Tidak akan melanai. Oke. Mau pakai berniaga terong lah bang. Arah 2, hari sada bagi iya. Oh. Nartara bunga narudang rudang ate kungena bulung na melu dading ranggasna lalara minda perdalan baba baba ate kungena nadikan kuta terlajang bana meledang batang sikala lapuara wahana labas batangna sirah rasa tingena penggayang-gayang nade karo kamayaki harta lebih 5 tahun tanah kuta lanai kudada teman-teman epe ngorate tere ku bagi beritana rudang singgo dube tersera muligi sirah nas pulang langsam lata pangaruh bekas kulati bagi nunggahi pucuk kalu terdaharam ginaman bauku segala aku ganti sambara para bulangan laki ngedubi di karona kekalanganku bagi lawak bulung siragana ngapkat tubis gelah rengawana segala pagi punggung tapi kencang bulu karangan lawak tadi kune-kunena kerak-kerak kibas balurana perjak-perjakan jalma sintarama erkadiola iluh timabur
anay kung aso ngarapkan kina Aku sekarang yang pindah protokol na mantap kal. Protokol kerja tahun dah. Bahaya. Ini nemin. Mantap. Bagai bintang film India. Adi idah perganteng na laka bagai perbual na. Sama kata kuliah perempuan. Tundukin dai. Batin. Kami ner kepala desa Ras Dewi langar duhap. Langar duhap pe. Mereka kolong-kolong kami jam tengah jam 10. Jam siwah nengang hari. Ya setengah pitu dengang. Eka aku lah ngeboman. Oh sekali bermani apa nih tiang? Ikut tengah jauh. Lampi adila kembali galang na bertak tara kamliya kita rusuh. Awak kam nih ngoman. Aku ngobang. Oh dilang ada kamu ke rumah tay pak jay rumah tak terus tukang tay na. Oh warahin dari. Pernah jay. Sangana jam buah pagai. Lang. Banci jodoh nake kami duana. Aina kak simpiar aku Engkai mah akan biar dijodoh dengan kita. Dah hendukin pernah yang ujung-ujung dia. Uwe ari. Andi kau wari dibegah kalam dahara si sopan galang na iya nina. Pitu hari pitu berni pelaman tetap galang. Bicara kini simbelang dai, aku mendatakal nenda layuk na begini. Lautan na kaya kaci belang bi. Sidik bila jine kusangka, banci jodoh nake kami duana. Hatiku kutandahi nanderas papa, depia jumpa nake mama gintingna. Hatiku kutandahi nanderas papa, depia jumpa nake hatiku ngena. Hai. Mama ginting, sayangku sayangi. Ayo kut tuh. Enam ciri khas guru karo asal sayang nina berarti sabah na lang adung suani begitu. Udah baju jeung mbak eteku.
Sri Resni gua ape ini tunong Gustawa telang adong suan na sa bakle. Sama kenari. Pagi ni tunong maku sampati. Oh kalang. Mama ginting sayangku sayangi. Titik bela jene kusangka banci jodoh nake kami duana. Hatiku kudandahi nanderas papa. Depiah jumpa nake hatiku ngena. Hatiku kudandahi nanderas papa. Depiah jumpa nake mama gintingku. Bagaimana harga liar na teman pas ngelujak sa bahay di kam sada hektar dung sada wari. Aku mau kumbiar papan kene mo sempat tembuk panai kapan kapan itu hati lah. La karia gua ape aku na tak dapoh kai. Lo pela bodali asal ngalun turupana. Kitik-kitik pelo dali adi mina nang penggoreng tawa kam itu lo mina nang penggoreng panas nang zaman nang kehendari oh kampuk si deka-deka itu murah karegana tapi di cabinina nande karo cukup panas bagi wisi tengah tiga tuku melalakal makana litnya murah litnya makarga tahan lama nang situ guna bagi wisi tengah tiga macam-macam kalmagana litnya murah litnya makarga tapi ombang nang situ guna makang galok kena olah kal kena magombang sa bila cana gia gelarana adik kerina kalak mansa maka ngeluh kena olah kal kena magombang sa gendak kepol kia kulana gunung meriah sing kelengisan perasaan kami
Bujur kata